Haga jingla ka Euro arajar arpeu sau ka bahaba ka Group F hapring ka Georgia Persia ka Chesia. Haba pai syak ka jingla ka Georgia ka yo berpen khi jar ningkong haswa ban kut ka kela step kata ha ka menit ka ba sau peu san plus sau leng ba ka penalti. Bad ia ka penalti la penti kena leng ba ka jingla rap jong ka VAR. Pada hadu bukur ka kela step ka Georgia ka tam da shigul lanot. Haba pai pat syak ka kela mit ka Chesia ka yo ban tap ka gol penya khai haga minit ka basan peu kendai baleng bagan ka gol la pelong ya baro artli ken hun bakinya khai hadu bukut ka jingle kai da marshi gol haga jingle kai ka bahap haga group E hapring ka Romania Persia ka region Debruyne ka Belgium haga ka jingle kai ka Belgium ka layo bat penki jar ningkong tang haga minit ka ba ar leng ba u Yuri Badia ka bol layar apen bu daw Lukaku. Badile magani ka shigol hadu bukot ka kela step ka Belgium ka tam da shigol lanon. Haba pai pat sya ka kela mit ka jingle kai ka long Maria khai. Henry haga minit ka ba nyau phukandai. Urang le kai ba kensai jo ka Belgium o Kawei Debruyne. Olio ban tap ka gol ka ba ar. Nag banta ka Belgium. Badile bagini ki ar gol ka Belgium galala bat lim ka Romania haga ni ka jingle kai da ar lanon. Baleng bagan ke cing job ke Belgium kadang don cingkermen bani orang syakara of 16. Agway par ke cing lekai ke bahap ke Group F hapring ke Turki Persia ke region Cristiano Ronaldo ke Portugal. Aba pai syak ke cing lekai ke Portugal kalau yok berpengki jar nengkong tang ha ke minit ke ba Arpeway lengbau Bernardo Silva. Pada haga minit ke ba ar peu pra ke Portugal kalau yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar leng ba ka ungol jong ke Turki haga bau defense jong ke Turki ulat tap hi badele bagi ni ki ar gol ke Portugal ke tam ha kela step da ar lanon haba pai pat sya ke kela mit kata haga minit ke ba san peu san ke Portugal kalau yo biang ban tap ya ke gol ke balai leng bau Bruno Fernandes badia ke bol lai rapen pu da Cristiano Ronaldo Padahal bukut ka jingle kai ka Portugal kalala ban limsuk ya ka Turki talai lanot. Baleng bagan ka jing job ka Portugal kala yo ban rum lupa syakar raw of 16 naga Group F.